yena yakufa ekuphambukeni kwakhe kepha wena uyokusindisile umphefumulo wakho. Amen. Into ngifuna ukubuya ngene kubo yibenzise yonke imikhuba bengiyenza ngoba bengikhuba nabo bahleke nje bangabenza ndaba bangangiluleki ngalutho bekuthi noma ngithuma igama ngithuka igama lakho shembe bangasho lutho bengisole ngisho ukunikelo ngithi kunikelelwane ekuphakame bosipasophi izinto ezisolayo lapha ekuphakame ngiyakuvukela ngosuku lokugcina uma kumenyezwa into zalapha ekhaya uma wathanda ukuyenza uyithulela nje ngoba uyayisola kanti ishoshembe bese uyasola ngosuku lokugcina inyanga ngisuke ngisho imnikele zakuthi banikelelani kuwe isho kuyena ushembe uqobo ithi ngangazi ukuthi ngithini ithi kodwa manje lezi zinto zonke zimphambi wami la ngifuna-ke kuye ezulwini ngifuna ukubuya nazo zonke ngingene kulabantwana kade ngihlala nabo ngoba bekuthi uma ngikhuluma bahleke nje bangabi nandaba wena Nkosi unamandla geza inhliziyo zethu wena Nkosi ngumlilo uma uqeda izono zethu. Amen. Khona into ithe inkosi ngahamba ngathi ngizothola umntwana sihambe emhlabeni ithi wathi mesabri umoya wabahlupha kakhulu ekuPhakameni khona into engiyizwa ibhalwa ngamaphepha abantu bamaphepha bayinkinga nje angazi abantu abathanda indaba kangaka ngekho yebo bebhala nje bebhala kakhulukazi uma indaba ethinta ushembe bayibhala kwi-first page yokuqala khona izobona musho njalo umvangeli esithi khona izofundwa umhlaba wonke nane sakazi inaleli iphepha yapha ngibona ukuthi ibhayi ushembe asagxekeki awusakwazi ukumgxeka namadoda azama ukumgxeka ahluleka amadoda athi ushembe andiza ahluleka ngoba into ushembe zonke insuku iyakhula lapho elwana kuphapaniswa abantu abathathu ngosuku emva kwenyanga ey'ntathu umfundisi akhumbula uye emanzini athi hayi ndikhona nje ngizonibhabhatisa besibethi sikhona baba bethatha amantombazane amabili noma ukhosi ayikho indoda ayiye emfuleni bahlala usuku lonke bezama ukuqhuba usuku uthatha khona bensenzwana kwenziwa lutho kubuyisa ukuculiswa abantu bekhishwa kuyitho bona labo labo efundisi balekhaya bahamba bebababili babuye sebekhathele phezulu uzoyiqeda kanjani lento ngoba iqeda umuntu ivele ezulwini ngiyizweke bebhala ngiyabathanda ukubhala ababhala kakhulu mhlawumbe izandla zabo ziyapitaza ziyabaluma bengabhalanga ithi ebandleni nasePhakameni bandleni kaShembe kunje abanye basho ukuthi kuyabanga yini hayi ngibuze maye inkosikazi ikhulela umntwana eswini lo mntwana uba ngowayo seswini angikholwa ikhona inkosikazi engathi hey lengane seswini sakho njalo yami ayikwazi ukusho ngoba lengane seswini yalo nkosikazi ninami Nazaretha lengane seswini yalo nkosikazi manje ushembe webanda munye ngesikhathi umoya shembe uhamba uvuka umoya uvuka umoya lo ungene kulo nyaka awuhlale emzimbeni emibili ngesikhathi esisodwa ithi inkosi inyanga ezulu lapha embeka konkosi ithi mangishembe asukela ebusuku ithi mangishembe asuke lapha ebusuku angabona umuntu bese ngiyabela hlathe engaphesheya wena Nkosi wona uthi mangase manje ushembe asuke la ebusuku angabona umuntu ungakhona umuntu ozombona bese ngingane
ehlathi phesheya engabonanga muntu ithi ngathi kuse ekuseni abantu bebakha amadokodo phakathi ehlathini khona umuntu ongangisenza naye sahamba emsebenzini kwabo Mr. Right naye ngombuzo ufuye inyosi yomlomo ufuya izinyosi ekhala kweka phela uma umlaza yetha nje emsebenzini usayitwa novalo uma ungasayitwa loo nenkinga ngempela futhi uphatha nje yonke into ekhona ngaphandle kampani yayimthengela imoto enkulu ebizayo wayethi efuna ukuthi ayisebenzisa kubize mina ayishayela wena le moto yami ngiyayisapha ayishayela wena wedwa ishayele mina ngoba nginazaka angiphuzi utshwala ngidakwa angithume ekhaya emzini wakhe umlungu imoto yakhe ayibiza kakhulu abenomakathotha bayimthengela imoto ebizayo ngithe ngibona inyosi emzini wakhe inyosi umlungu sigcwele umuzi uzakhela amakheji ahlose engiyambuza ngenila Mr. Right inyosi eziyifuya kanjani wenza njani wena inyosi zenza uthi kulula kakhulu uthi inyosi kulula kakhulu uyifuya umuntu wenza njani uthi inyosi bami inkosi yazo nje zingekho zizele zona manje ushembeke mangasangena ehlathini abangabona umuntu yosibaloke balabona zemngele khona amen manje ngiyengizwa abantu belethu ushembe ngangikhona emzini wasephakameni angazi bazoyifunda le ncwadi khona incwadi yafunda inyanga izulu khona incwadi yafunda inyanga kaDaniel yesihlanu verse 25 wakuzosanga sasa yayikadithi yayifunda incwadi kaDaniel 5 verse 25 yayikadi ithi kuzosanga sasa base betha befundisi ngangikhona namphela ngase ngishuma lesikhathi babetha befundisi akakuzoyiwe entabeni ngoba phanjwe la ephakameni bengathi ushemba ngafi akuzoyenta ngathi uzohlala kuzwini ophakameni yayisingena inkosi yaphezulu yangena esontweni yathi mina isikhomba mina yathi mina ngizala ushemba khuluma ngoNkulunkulu okhokho bethu khuluma ngoNkulunkulu esambona yayisithi mina ngizala ushemba yathi mina ngizala ushemba yaseyikhomba yayisithi kusasa wena uzohlushwa ufunda amaphepha endala ngawe senza kudida ingqondo funda amaphepha athi ucabanga ukuthi ingane beyimithombo ihlisini ngasho kanjani yakho ngomhlela kwesinje yakhe ushebo hlela apha phezulu ukhosi bakhe phambili ngobakhe akekho awumcela nje inkosi uthini ifuna nobani ihlanganisele nobani yini engcenge kubani ozothini wayicicela nje wayincikisa ngento engade kumncikiswa yosina ngisifuna nibani obezothini kuthina bese esiphansi simukele theka inazo sinika lolu sile sijabule elidlalela sinikwe inkosi uthiko lenkosazana wadala ngathi ngiyashonile washuluka lokubhala amaphepha ngifuna thenga ibhizinisi amaphepha ihamba kakhulu ngoshebe vesi uma ibhizinisi ifuna ihamba kakhulu wenikwe obhala ushebe kuyona mafuna ibhizinisi yakho nje iqhubeke amaphepha intatheli nje uma ithenge ngephepha lithenga kakhulu first page ibhala ushebe shembe yakubamba ke ubanga nobani ngoba into yakho ibanga nobani ingane yakho esiswini ngiyakho ngibanga nobani amakhosi avela ngaze inkosini uSolomon ayisenzele ngathi inkosi ekade ikhuba lo ndaba njalo ngifuna ukufunda incwadi ngifuna ngifundele incwadi yangifundele mina incwadi kaDaniel afunda inkosi yangayizulu uzofika kusasa ithi ngakusasa ikusasa ithi ngizalo ushebe esibamba lesifubeni yabamba lesifubeni ethi ngizalo ushebe yesithi kusasa ngizova kusasa hey nani semakhaya konke abantu abasemakhaya babengenzi ngoba bengazi benzeni kwakuthiwa inhlanakazi hayi ngoba bengathanda ukuhamba noshembe kwakuthiwa inhlanakazi kuhleliwe kulindiwe kuziliwe ephakameni isithi inkosi yasezulwini mina kusasa ngizothatha ubhoko ithi izitha ngizoyibeka ekhaya ayizange beme muntu yento sasizwana thina lapho asiqoqwanga ngenduku akho umuntu wesikhiphe endlini ethi asiyeshembe hayi asinelanga ngenduku uhluhlelwa ingathi wahluhlelwa ngento engafuni wena nje wahluhlelwa ngento nje bathi siyo into nje iphelele nje lento ayidingi lutho ayidingi ucicele ngalutho noma ungafika nesudi yakho into yakusho lutho
ngingafana amabhasi mina wala phezulu siyokubuka nje ubhayiza uzowathatha ubele nawe emva ngoba sikwazi sikubonanga asikelanga lutho ngawo thatha atshela lapha ezantsi kwakulapha phansi kwalenda sitshelwa khona ushushu ongekho ongangilibazisi satithizela ngoba sasingenabo dole sikwafaka amaphakethini sangabe sathithiza nje sasingabe sathithiza wasusifakazela umbane ngalo lolo suku waliziphelele izinto mawungezi ukusheba izinto zakho ziyaphela mawungezi uzocabisha ubukhosi kulibali ukusheba ubukhosi buyaphela mungezi leli bantu uzofuna ngisho iqembu liphumelele uyaphela zonke izinto efuna lekhaya ukuze iphumelele amen ongangilibazisi Daniel yafundwa kuyisabatha kuzosa kube isonto ekade ithi inkosi yamakhosi ithi kusasa ithi ngizothatha izitsha ngizibeke ekhaya funda ba uthi lo ungumbhalo owalotshwayo mene Tekel ufasi lokhu kungucacisela kwento mene uThixo ubhalile umbuso wakhe uqedile Tekel ulinganisile wena esilinganisweni ufunyelwe ulula amen yathi mene Tekel ufasi yasho kakhulu ikhahleka yathi mene isho ngesabatha yathi sasa ngithatha ubhomu libeke la ethi ngizitshe ngibeke ekhaya ayishonga silandele ungakhuluma ngadedeki nangikhona mina phela ngaze mina ngithathe live angazi ukuthi apply ngalive lapha esontweni nangikhole yathi ngizothatha sasa uthi sibangani wena wahlosha ukubhala izinto ongazazi nje ubangani ubani intoni yazi yankulu indaba yathi ngizothatha izitsha ngibeke ekhanda bese ngithatha usho umuntu wathunywa uvele ezulwini kwathi kusekuseni ngo-3 zasho igubhu sagqiqi yasiphumile emnyango iphumile kancane ngongane ujahuma ngoba elungile ngomsa wakhe wahlala phakathi ngelesontweni awukho wahlala phakathi awukho into nje sinazo iqhaphungapi wahlala phakathi bongani uJehova